Seksualno ponašanje je veoma važna i složena oblast u čovekovom životu, zato je nastala seksologija kao posebna naučna i terapijska disciplina. Generalno postoji velika neobaviještenost i konfuzija oko pitanja ljubavi i seksualnosti i kako ne nalaze objašnjenje i rešenje za svoje probleme, ljudi ostaju blokirani, stvaraju se razni kompleksi, što narušava celokupno zdravlje čovjeka. Početkom 20. vijeka Sigmund Freud je proširio pojam seksualnosti koji je do tada vladao u psihologiji. On je uveo pojam libida da bi objasnio sve prisutnu energiju seksualnog nagona. On je smatrao da čovjek posjeduje višak seksualne energije i prosto da bi bio zdrav on se mora osloboditi. I za to je potrebno naći jedan od 3 načina, a to je pretjeranim prepuštanjem, odnosno zadovoljenjem nagona, dalje sublimacija, odnosno formulacija i, kako da kažem, transformacija tog nagona na neku drugu aktivnost, na primjer na posao, na neku kreativnu djelatnost i slično. I treći način, to je gušenje, odnosno potiskivanje tog seksualnog nagona. Sublimacija seksualne energije je poželjna i potrebna je čovjeku, zato što iz nje proizilazi kultura. Međutim, potiskivanje nije zdravo za čovjeka i potiskivanje je bio uzrok histerije, oboljenja koje u to vrijeme vladala. Također, potiskivanje seksualnog nagona uzrokuje neuroze, psihosomatska oboljenja, stvaranje nekrofilnog karaktera koji u to vrijeme doveo do fašizma i nacionalizma. Dalje, teorijom seksualnosti se bavio Freudov kolega i saradnik, psihijatar Wilhelm Reich, koji je kritikovao kapitalističko društvo koji svoj ekonomski profit zasniva na represiji seksualnosti, čiju energiju usmjerava na kompulzivan rad. On je bio ikona seksualne revolucije 60. godina, kada se jedan sloj društva pod hipi pokretom pokušao je suprotno, odnosno nije potiskivao seksualnu energiju, već se prepuštao. Zagovarao je seksualnu slobodu, mir i ljubav među svim ljudima. Međutim, došlo je do pretjerivanja, Reichovo učenje je iskrivljeno, banalizovano i seksualnost je postala sredstvo manipulacije umjesto vodiča ka slobodi. Danas je seksualnost poprilično vulgarizovana. Vi imate filmove pune nasilja, slobodnih scena, odnosa, pornografija cvijeta, internet sajtovi i, nažalost, svime time je izložena mlada generacija koja sve češće i ranije stupa u seksualne odnose, što ostavlja velike posljedice. Mladima se danas čini da se sve može i mora lako dobiti, posebno suprotni pol. Skoro da je nestao pojam srodne duše. Prirodna strast je obestrašćena i na mjesto odnosa 2 subjekta pojavio se odnos 2 predmeta. Danas su također ljudi preokupirani svojim profesijama, raznim problemima, umorni su od odgovornosti, obaveza, umorni su svoje loše materijalne situacije također. Seksualnost može biti mjera duhovnosti, odnosno može mjeriti stepen duhovne zrelosti, odnosno samosvjesnosti čovjeka. Osoba koja je siromašna duhom, koja je odvojena od svojih osjećanja, njome upravljaju nagoni i seksualnost je tada nasilna, gruba i gospodari čovjekom. Dok osoba koja je duhovno razvijena, koja posjeduje tu širinu duha i samosvjesna je, ta seksualnost je profinjena i u službi je ljubavi. Seksualnost je prirodna i potrebna je čovjeku i ona je ishod ljubavi, a iz te ljubavi se rađamo.